Tutura kepeuratna ateku naman Bandung andi sirah lana yaku ngasuh Cike lambang Cina dua Anggom nanam rendang lembu Adiras kita mansa Ciman bentar sendebiri laku biar gelaban ciras kena meserakin pegeluta ngasuknya aku anak sin muda gelaran lambang bungana Cina dua ise bela gunana sada dekarola Labo terjangarana kenang ateku ngena dekaro usuhku ngataken sadakam ngencalali dua Andina banci turang ngane karo sepenggecapan pagi hati kita sepengoleh kita dua bagi peri si dua-dua udah sadar teridak bagi dua Andina banci turang ku kelengi sepenggecapan min pagi hatiku kita seperukuran seperharian kita
sangka ate ku kelembang kena si kuarat nura-nura ikusu mama ginti kena si kuarat nura-nura ikusu perevirina si banti mangken oh turang nade karuna mulihlah kenagi larailit ciwan ukuran oh wagi mulihlah kenaman bangku perbanggotan dulu gageru berbanggeruku sekal serang hujan hari pagi kampung garami oh lagi karena
terus Raja. Iya, terus. Baba terus kejenda. Iya, Mei. Dia terus mundur. Atrek. Oke. Surut kita, surut. Terus. Banjar. Iya, terus sitak nari Lane Indonesia. Impal di pengeras suara do. Terus sitak nari. Iya. Surut kita si kampil pengalo-ngalo. Rombongan pengantin alakan kusingalo bere-bere. Putaran. Karina kam sukut tamar malam, kutengah kam, landaki. Subuk kam sina sembuyak, sepemeren separibanan, kutengah kam. Beru karau nani karau. Olah kam staring taning kena kam sukut. Iya, masuk kam sukut karo mergana. Sukut karo mergana, kutengah kam. Kasakai sukut karo mergana, masak kutengah. Sentabi kami kalimu buang kami. Bas kenang alandeki pengantin. Terjang sukut ban kami bekepar. Jakari bas panggung du. Kari kam peganci rasa kutengah. Lako landeki beberenu pengkudu. Nah kentoto rah pasu-pasu. Bas panggung du kari. Kam peganci kutengah. Iya, bagai-bagai man-manduk kam sinjabukun bana. Oleh dengar, ya. Iya. Iya, bagai-bagai nakku karo mergana permen berutamar malam. Ibas kami anak berunduh pakai parangasup. Ngatur kenca ibas kena ngarakkan. Perjabun dudungi kena peradatan do. Makan ning kami bandu kam sangkap geluh pekepar. Pengalisa kam landak kami labong asup. Sasangenca tertinggal-tinggal kam karibas buku rahgungna. Persada-sada anu karindak do. Sir jabatan atur kena gendang do. Iya, bujur pildu. Singalo peninirah chicken. Karirah sembuh. Singalo berbeda si perdemui silih. Ngau. Sada kampil biak senina. Olah be ena batang langsung ina bapa nande bapa senina baka tutup. Ya, coba atur. Engkau mengkusubas kau singalo lemas. Pesundu menkakandu. Singalo perinin. Singalo chicken. Tolas baru undai mami, laban. Engkau walokan na bagian colok nama hari kucing dagang. Singalo chicken, singalo berninin. Si berdemui apa ban kami, kalimu kami ke rumah. Usahakan kalimu buta kampil kekelangan membanta. Anda mening kami sini sembilan lu. Enda reh ate anak baru menteri itu guna sehkan pengalun perjabun kempundu bagaimana kokap kami
Gua nindu. Mau meriah ukur ndu. Ya enak. Aku ngerani. Iya ku agak berjimpuh kita. Seken kampil ras isapan. Ngo. Iya siamati kami kam puang kelembu kami. Kam Genting Mergana. Ijinda reh kami ngadap menbantu kam puang kelembu kami. Emkap ibaskan neken pengalondu ibas perjabun emkap beberendu ras kepundu enda mekwakap si melawan enda mekwak si lampas kelembu kami olah sangkut ukurundu makana pengarapan kami anak Menteri indu rasa adalah rindu ras meriah lah ukurundu kalau kenca basi enda gua panindu kam kelembu kami menggomel meriah ukurundu makana nggo maci sekendu radu ras kam kerina nak kenca kam sing locikan emkap ibas percabun kempundu entah pe beberendu rasa adalah meriah lah ukurundu kalau kenca pengalonenda kelembu kami olar tak gara-gara kam karena belikan basienda pengarapan kami totokendulah kami ibas percabun beberendu tah pe kempundu oleh kamu kira-kira biar lid negara panggung acara sesediakan yang Menteri indu bikin dulas totor sepasu basienda ibas pengalon nenda ngomong baca seken kami kelembu kami iya ngomong baca pese iya kak kami anak berundu emkap ibas percabun beberendu ras kempundu pengarapan kami rasa adalah karya rendu ras meriah lah ukurundu ngalokan pengalonenda pengarapan kami anak berundu basienda ngomong banci seken kami pengalonenda iya terus bagi sindaika iya adik ngusah pengalon di membantu kamu kami basienda lid ngendagari istri akan panggung 12 emkap anu Menteri Dukari ke mereka merasa Mekah berikan dulu kari tutur sepas-pas ajar nanangi kami anu berundu basienda ngomong ija ibas warisi sendah ipedalan benda utang adat berendu i tengah-tengah losenda maka turang ija giakari sila bagi ukurundu enda nembah kami alu jari 10 gelah olah tama sangkut ku ukurundu janah enda jadi pemasu-masun ibas perjabun berendu janah lid ngakari waktu ibrekan membantu kam kalimbubu kami surbati mergana rata mandu sendalanen enda kari mindo kami ersemekah kam guna ngajar-ngajari berendu gelah itahna uga turi-turin perjabun kalak karo maka ibas pak saenda ia lo kendu alu meriah ukur ibas tugun singalokon bere-bere maka bere kendu enggak apa geng iya basienda ngomong baca kami surut ku coba kami enggak iya anda bagi kuakap ngobaca seulin saban Enggak. Kembu kami Genting Mergana pergi dalinen kamje nguruh kami ngadap ku tengah-tengah jabundu ate kami neken pengalondu sajan cabah sade mama silih himpal
enda me kepeken lampas, enda me kepeken melawan. Basade mama kalimbubu kami olah kal cigar-gar karena ukurundu bagai dengar kengeng kengasupun kami karena anak berundu sukut karo mergana kerina. Jadi gua kin mama impal marsadang hari hindu karena ngalokon pengalon renda. Ma bagai ninta bang. Pal bagai periku restoranku. Tapi baginda dah duman kam anak baru endang golokan kami pengalon ti ngalulumas. Jadi enda minu kami hidup men kam ade goreh kelana anak kami baru bangunin aku kami. Enda bas kami ya ban kami baru ginting. Meriah kurno me. Meriah. Ngaku aku baru ginting tengah jabulu Bapak. Ya bujurnya ande. Jadi bahasa deh mangko meriah aku nu bagikan cakap berubangun nenda tengah-tengah jabun du pagi aku baru ginting bapak nina mama. Oh, bujur. Lid dengan dalan dur semekah. Coba kirandu. Coba kirandu senana. Ngebubundu. Nih. Arkitekan ibas waris sendah pas naki-naki nama tawarienda jenda me ngo ipesuh karena utang adat baskan perjabun bebere kami rasa nak kami makana ibas naki-naki mata warenda enda jendai ate sura-sura turang kami begepe anak kami rasa bebere kami maka tena ipeseh kena tena pengalon na nandagi kam kalimbubu kami kap tugun singalo perkempun makana rabas naki matawari dan naruh kami tugun singalo ulumas dan ngoy peseh nandangi kami makana lama-lama te kami adalah yarakan kami beri kami ku tengah-tengah jabundu kam singalo perkempun kalimbubu kami bagaimana kami coba kam semekah entah ngoben banci pesehkan beri kami nandangi ngatakam kalimbubu kami ngo banci dudur tendo ya labokap kami meriah adalah pengalon enda pese baskam basade karo mergana batang nas tepu tentuna kami bastran kalimbubu engkapen kalimbubu tua engkapen si tergelar singalo ciken tentuna kami meriah ngendokur kami ibas kenca bas pak saenda karena surah-surah andu sajar penungkuran kami nandangi kam anak bru kami ngayak jangan da pesehdu jangan dah kakak kami teman kami ari engkapen karena kakak kami kalimbubu ini bulang duka olah kerterjang kami ngedangan caban kami elah kamu karilah kamu iya siapa yang ngeda teman-teman kami ari Ersada ari meriah ukur kam ngalokan sa karena sisahkan beri-berendwe jadi bahasa de reni nanda anak buru kami anak buru menteri dulit ngenda kari panggong 12 jadi bahasa de engkau kami banci surut lebih kujabu kami engkau ya bujur salah lakap kami repondobahan seri kap kami batang kap kami kam duana jadi jai bas naki-naki matawari anda kalimbubu kami impal reh bere-berendu ku tengah-tengah jabundu gunanakan pengalon sebab bibas waris sendah meda bere-berendu undungi peradatena maka mindo kami anak berundu sukut karo mergane krina ersada ras meriah ukur kam ngalokan sa bagai pelit dengan dalam 12 entah kurang za akam de perubahan kami coba torosin dulu
bubundu pinem ras sebayang ngor sada arih kami karena ibas kam nakan surah-surandu ibas kam dungi peradatan du ibas warisi senda maka nggo meriah ukur kami bagi akap kami teran mamandu ras impaldu bagi pe mamendu Jendana terus kurbenar panjang perjabun kami rasana dua mama bagai mengenca ija kari panggung du rebelas kam kari mereken kata pasu-pasu guna pergegeh man kami mama melala bujur kamu melakukan karena akad nikah perjabundu mungkin secara pemerintahan agama kamu gosah tapi ning kami selaku pengulu jabas warisi sendah Gorias bayarindu emas nandangi sangkap geluh tambar mergana maka ning kami basinglar pengulu dan maka anggota kami sah perjabundu secara adat karo maka ning kami basinglar pengulu sahkan kami perjabundu secara adat karo tanggal 7 bulan Sada atau bulan Januari tahun 2024 jam 10.35 ya, gua ninta mangga usah perjabun bebas bahasa pengulu mau bage? Iya, bujur. Bagi per sekali bubu kami, kau nak beru kena sembuyak, disempat kenduruh dahi anak kami enda alu lalit si kurang. Ibas ijagi akari kalimbubu kami sembuyak kami bagi perasa anak beru kami terus ngasa anak beru menteri kami. Adi kurang kamdu pengalo-ngalo labo aras unsur sengaja kami jadi basienda aku bas kekurangan nenda kamlah nambah isa ibasi lebihna kamlah kurangi isa banlah jadi kesehatan ras gegeh bas kula daging du aku pelabo gedang rana bujuras mejuah-juah taken man bandu kalimbubu sebab engkau sempat kendur untuk ndungi lakon ndungi peradatan berendu kempu sebab jampak senda tetap dengar kita ikawalina dingin pegegehina kita lah ngasup dengar kita tedis cinder ibas los Tanjung Langkat Denda Jendar sentabi kaiman bandu kam krina kalim bubu kami seh kupuang ni puang kami ija karena acara dunia adat agi kami enda entah uga gia sekali penenahkan kami kam entah agak mekarus entah uga gia akap du silapas bagi ukurundu sentabi kaiman bandu mindo maaf kaiman bandu ulah kel tama-tama ku ukurundu krina kam kalim bubu kami rikut peras puang ni puang bagi dengan ca kebuluhan kami sabija idahandung kami anak berundu silabo dengan metahkel bas adat enda ugakin seharusnya bagi pe kena kerahan dundai mala dengan kampe puang ni puang kami sekali bubu kami kam krina labo itandai kami pe kam enda lawan karus kami mungkin keadaan ekonomi enda banca kami pe bagi sagak si jarang idahan dua lakon-lakon tak cara-cara kaib ibas tengah-tengah losenda kita nggo pulung krina syukur bang mergana enda kita lebih-lebih bucukur mandi bata ar kita kan belia syukurna kita berkena kesehatan ibas tengah-tengah losenda kam kalim bubu kami sini hamati bagai pe puang ni puang ibas japandai kalim bubu kami ibas rendu pengalong-along kami bagi pe pengimakan amak bas jabundu labas ukurundu ijenda kalim bubu minta maaf kami kerina anak berundu janah pe ulah tambah ukurundu gelah tambah kerina ukur rezeki nurah panjang umur dulu ijenda kalim bubu bagi pekam kerina jelma sereh jelma menterem kade-kade si bas
undangan bas Bang Mergana enda ibas Japan dubi bas kerahendu pe labo bas ukurnu pengalong-along kami minta maaf sebesar-besarnya. Agenda kami syukur Bang Mergana bagai mencang rana lindengang sinambah yanda buzur wabarakatuh. Perpulungan si Muhammad MK perpulungan si Meriah Ukur ujur si ketaken mandibata ijandu be bekas pengarak-ngarakna banci dengan kita pulung ilo seda bas keadaan sehat-sehat lalik si kurangna sadakaipe siamati kami kam kalimbubu kami siamati kami kampuang-ipuang kami la ketadingan kam siamati kami kalimbubu kami silima merga pertama-tama lebih man bebere kami selamat kam pejabukan kempu kami ibaswari si sendah ijandu be ibaswari si sendah em kandungi peradatan kempu kami sebab 3 tahun selewat gomenda ilaksanakan secara agama emkap akad nikah. Nah, mungkin saja entah uga giakat dudai peruh kami mamindu kami kerina mamandu lapas bagi ukurdu minta maaf kami man bandu. Seterusnya pedoakan emkak man kempu kami pe meriah mengukur kami ngalo kenca pengalon kami karena andungi kerja peradatan du ibas warisi senda ibas sienda mungkin saja labo min kari iba syukur du keruhan kami enda pemindo maaf kami man bandu saja ngenca adi ajar ningen labo kokak perlu narisehken sebab kami penggo mendekah jauhkan bana kempu penggolit cicit kami lah ningku hanya saja pindon kami ulang du sekeleng-kelengan kami kelenggi orang tua du begepe bibidu karena bibidu ya kange bengkilandu bege du kempusi di laking kelengi kam tapi enda mesiman kelengen kuatendu bege adi harap kendu pagi kecewa kam sini laki pe bege dika olah Arab kendu kempu kami sini baru kelengi kam tapi tanamkan bahati kecil du endam siman kelengan kuaten du manggo kempu si baren endalah nama sini hamati kami kam singalo perkempun bagi pe singalo perninin singalo bere-bere bagi PKM anak baru kami bangun Mergana ras anak baru menteri kami Krina ras kam Krina si pulung ibasangan enda jenda seharusnya ndai munda dunge singrana magi kurnia cuman kam saja nih nah jadi sitik tekung rana man bandu kan kampu kami sehat-sehat kam gia lane rumah ongat ya tetaplah kam megegeh jenda dah kam idah kami kam sekala pe dung banduk nada hine ngasup kam ngap kampu kami duana
Jadi pindo kami sehat-sehat seterusnya. Bagi peman kam duana Melda Rasongat nggom dekah kokap kinerja bu mah bege. Jadi nggo yakin kami pas bolang du pasti kam nggo ngasup jadi orang tua yang baik. Jadi jenda ning kami selamat perjabundu nggo sah secara peradatan kalak karo. Jadi kam godung dahundu ibas perjabundu. Jadi mindo kal kami kerina man bandu ya bagi kata Singalo Perkempundai gegehin cari atau petutusin cari kelengi ulih cari kelengi nandendu kelengi kabibindu ma bege kelengi ya duana sebab nanggo bali ya mama andu peskala bibindu peskala harus kelengi du olah bandur perbahan kampe dika kam sambar bapa makana ya galang keletang jawab ndue nandendu mamindu harus ikelengindu olah bandu lain. Jadi teram kami jenda secinder apa yang kakam sinambah isa. Selamat untuk sekalimbas kempu sekalimbas anak mau ge. Jadi selamat ku katakan bandu olah nari kam latih-latih rukur olah pensililan nari rumah tabah-tabahkan saja rukure manggo ya. Jadi bagi anakku sekalimbas kempu selamat pas penjabendu ngomen dekah gelar nakam berjabu sekalimbas kela mau bage ngondekah kam berjabu jadi lanari kam manajar-ajaran yang penting tiga kempu dua mah kelengi kempu kelengi kam mamandu perwan mau di skala rumah jadi bagi sekalimbas petengah atau bolang aku lupa senina kelengi kami Bapak Nande turang senina teman meriah kerina turang kami Mariani puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa kita ucapkan pada hari ini karena nggosuh surah-surah duginku bas ndungi peradat nggosah kena cawir sahkam cawir metua gegelnar tapi serap peradatan kalak karo lengasuh tapi warisi sendah ngos jadi kam jadi cawir metua ibas linda kami turang dukrina ucapkan selamat sehat-sehat kam turang panjang umur du murah rezeki jadi kena ke rumah mama beliin surah-surah kami dungi adat kami te kami ini tapi ngasuplah kami mama ini ngasup ke berengku adir kita ingin surah-surah artikan ngenana tentu adat karo lengakin kamu bagi kalak karo bandu begelinari artikan lengadungin du adat itu jadi mari kita sama-sama berdoa kalau ningku merenda bahwa risi sendah ngosuh susuran du begelinku ngodungin du adat peradatan du selaku kalak karo jadi bahasa denda kepudin nakrina lit sada istilah nakam lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali nina jadi basi nakam dalantar lazar bre-bre mamana bas hubungan kekeluargaan pesedekah henda dah kam adir tenah kami mamandu merudu kamruh dungi kerja-kerja ante ngasadung maka kam mulih ku jabundu jadi bas kami mamandu seolah-olah
sini kerja kendu gundare situ nanggom kerja kendu pas perukuran kami 3 tahun silewat. Jadi hanya saja mungkin penilaian kami, penilaian duman kami Kalimbu Bundu lid perdatekan kami kam merasa lid lenga kurang na umpamana lid lenga si lenga dungi kami mama atendu bas pusuh du bege lang de bas pusuh kami ngodung situna karena pas pertanahan kami lalit kami kekurangan na di kenyataan si idah kami maka bere-bere mamana bas jendanari ku seterusna sehat kam sangat kam mencari relitna rezeki nu jenari ku seterusna hubungan silaturahmi olalit nari kekurangan na gua apa singgonggona begekalah pagi seterusna arah ku jamur enda gunandungi peradatan bere-bere kami enda ijenda sianya mati kami kam Kalimbu kami puang Kalimbu kami raspe sukut bana raspe anak beru ijenda kami mamindu terlebih ku katakan kakak kami kam selaku orang tua nggo idungin du tugas duka jadi izenda kami Kalimbu Bundu doakan kam segelah kam sehat-sehat panjang umur segelah jadi pagi penungkunan kami kerina man Bandung bagepe man bere-bere kami duana pasu-pasu kami man Bandung jalan nari terus ku lebena olalah sila siangkan kena kelengilah jabu kena segelah pagi kempu kami banci bagi surah-suranta kerina aku pe labo mbue ngerana si barem tape sinambah isa ada kam lampenda bali terang naku kau su kemohon ku lebih kupudi bagaimana pengertian na pagi kegelundu bali-bali pagi akak du pagi bandu perbahanan du man Kalimbu sarah tambar malam mergana bagi perah kami kira mergana bagi kami jadi endam gelah na terang lampenda terang perukuran du seterusnya halo kendo iya kudin alat memasak nina jaga bengkat beras pihar rah naruh manuk raja mulia remulia ukur kam tumbuk kam redemu ras bere-bere kami bagi kakak ning kami jadi karena si enda tentulah bias pagi dalan-dalan durgegeh guna nambah hisa kata wari paksa pagi kami rehku tengah sabundu makana endam pagi dalan durgegeh guna nambahi untuk nanggar kenakan kami Kalimbu Bundu ku tengah-tengah Jabundu akan berikan do Bundu saya jangan saya adalah bo dengan miasi pagi dalan durgegeh tutus tendun cari gelah sangat pencarindo jujuri di bata gelah na sangat pagi perjabundu lam cege berikan di bata kam kesehatan pagi dalan kami reh pagi kujabundu olah kam pagi 60 wulung ayo ka tambah hindo dan ningkudai endam pagi si mendalan durgegeh alo kendo manuk ngelo ipuendu ya suhindu gelah nambue kata wari paksa pagi reh Kalimbu Bundu entah pe mamandue pagi bandu gulenna wala pagi mamandue gelah kendu mano gelah mia ning kami maka enda bre kendu mano enda enda talahna berikan talahna enda pagi talahna ya enda amat tayangan
dah kam go sikapkan kami kerana memandu amat tayangan. Empa kimbang kendu pagi. Je pagi dah kam ada mulih kam je menari mulih nurahine. Je kuru kurindu kerana pagi kami kerina kali bubu entah hijab pagi apa kami. Baik kali bubu serah kam setongat rah bagi peras bere kami sedeberu. Pagi dalam dengung kur isa. Gilahna bagi kata kami perlu olah pagi bandur pendobahan. Kau kap ning kami, maka berikan kami ama endah, alo kandu. Jadi ning kami selamat kam make sekerina, menjuah-juah kam, sangap kam cari jujuri di bata karena pendahindo. Bujur. Ya, terus. Kami rigu uras puang ni puang kami mulai segala berbere pernincikan lalu pagap segala berkumpul ijandai enggo bere kendu kata ajar bagai kata puspa asuman anak kegelen kami sienda kerina galemu kami puang kami melala katakan kata bujur merapagi si bere kendu toto ros paswe raskan ajar si bere kenduman kami banci ipekan kami Emengen katakan saya segendak, katakan kami melala bujur kalau muka kami keruras puang, meras dendar toto kami bata, kami pe toto mandi bata segala mereka dengan berkena kami kesehatan bagi kuat kami. Emengen kata-kata segendak man kami bujur ras menjuah-juah kita kerina. Ras. Iya, man mandu kalimbu kami, turangku lebih, turangku kujenda kami. Turangku tenembus kalak bangun senina sebuyak kujenda kam. Iya anda permen kami rende kujenda kam kerina sukun si ngalo-ngalo tamu kujenda kam leba ja turangku dai turangku si semangat pupus. Siti, iya semangat. Iya, lagi kali mubu kami ijakari begitu suara permen kami rende begaci-gaci kam telis lakonahkan bunga benih ibas kena perjabun anak kami ras permen kami Semangat, ulat siram saja semangat. Nanti nangin semangat. kam sukut senina sebuyak aina ngorende permen kami peganci kam ku tengah iya kam sukut ngorende permen kami peganci kam rasa ku tengah karina kam sukun pagit nama karo berita pagi nana misa surah-surah tas kalpaita pagi noto kenca nakaro makam
Iya Kerina kam sukut olah sedering jadi. Kita janji mama karo karena nangin bereiti sayang saya si manisna sayang kelaku saya Iya sukut. mama karo kenaku sayang Iya bersikap kam karo mergana singalo bere-bere. Telis lagi kam arak anak berundu. Ngobanci benak kendu. Telis lagi kam singalo bere-bere. sayang kelaku saya mama karo kenaku sayang Iya kam singalo bere-bere. Ngobanci benak kendu telis. sayang Senina sembuya. manisna Serubakti si tepu. Serubakti ka sekali nari. Airi kunikun kam sina sembuya. Ngobanci kam peganci-ganci kerana ku tengah. Lalu pasti perdemui. Hai ngobanci kam peganci-ganci kerana ku tengah. Lakonahkan bunga benih. Ibas permen kami indungi peradatan. Taburasi pagi nama karo karos ke kita pagi nana misa surah-surah taras ke kita pagi noto kencan mama karo aku iru makam si encari bereiti dahinku pagi sinami-nami sangat ke kita pagi ancari luah toto pagi si mahuli gelak kerina kare-kare banci si dahi jumpa pagi lan matahari ingat tandu bergani-gani si kelengan bagi kita ku berjanji mama karo buah baranan denangin bereiti sayang kelaku saya mama karo kenaku sayang bereiti sayang si manisna sayang kelaku sayang mama karo kenaku sayang bereiti sayang si manisna Iya, bandul laguna kertang karyaku, indah aku karimba basa zendenari.
mergana, ku tengah lagi kam singalo perkempun. Ada sikap anak baru. Iya, sikap anak baru bangun. Anak baru, banci benakan tenis, siung putih puang kali bubuntuan. Kenakal ngencama karo ibas pusuku lali si deban mesayang kenakal ngencam mama karo baraiting mesayang decirem kena tambah manisna sayang kel kena pagi ulah aku tadingkan karo sakit karyaku tawa cirem duma karo tambar ngalah dagingku rawa jungut duma sayang ku bagi nami-nami mama karo baraiting masayang berjut pekena tambah ganteng na ku sayang kel kena pagi mula aku tadingkan karo kertang karyaku terjaga bulan meganjange enggo ku buat makaro ku bare Bandung gelapan kin pejel masin terame labodali kita saja si Iya, manbanta anak baru tamar malam. Kutengah kita kerina ya. Aina ngolandak rende permenta. Kasakai kita anak baru tamar malam. Anak kuta teman rimria. Kutengah kita kerina olah dari tadi. Kasakai anak baru tamar malam. Anak kuta teman meriah. Tukang berondong, banci seken bunga menindu, mencari kam seken lah sangap kam cawdi. Iya, kokak gosor seriting, ngalah kok ngor lebuh, lalu kita lihat siku tengah, bagaimana mengenca.
Lanjut musik aja dulu. Nandangi dume. Langsung musik aja sambung. Iya, man Bandung kam sukut, kumati kam surut.